बाय चिनी मीडिया ताखुक जोंनो ताई तिनी जों चिनी तिप्रा माथा पार्टी ऑफिस कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइनानि नोकनमा रिंखा ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस तंगो चिनी TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन चिनी बरम गनां जग मैडम पवित्र भक्ति जमातिया और तंगो एडवाइजरी कमिटी नि आदंग चिनी मैडम गौतमी राय TWF सेंट्रल कमिटी नि खरक नि वाइस प्रेसिडेंट तंगो चिनी बुको काजल देवबर्मा बुको बुद्धलक्ष्मी देवबर्मा GS तंगो खरकसा चिनी बुको गीता देवबर्मा सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटरी बुको शिवानी देवबर्मा सेंट्रल कमिटी नि आदंग चिनी बुको पुरबी देवबर्मा कसाम वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी नि ताई गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बुको आती जमातिया चिनी ख्वाई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बुको बबो हाइनो कसाम सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बुको बिनामाला देवबर्मा तिनी जत्तन हामबाया फारो बेलेखे खा खामानि को जों चिनी त्रिपुरा हाव बबो हाई ऑफिसर्स IS ऑफिसर कैसा गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि खरकजा DM डेपुटी मजिस्ट्रेट कलेक्टर बिनी बो समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिनी यागो बचालोगो पूरा गुमटी डिस्ट्रिक्ट में बिनी थानियो साधारण जनगण होइते गोबांमा ऑफिसर्स गोबांमा CM EM मिनिस्टार थांगै मानो फोन खाइ मानो सामुं नाङै मानो एमनकि जों TWF रबो थांगै मानो फियाबा जों 2-3 मास सिगांनो खोनाका आरो चिनी TWF नि बुखुक संरक चिनी बुरै रक गोबांमा सामुंगो थांका हांकाय ब ऑफिसआव फाया कल खायके कल रिसीव खाया सामुंनि बागै थांगाय सामुं जारिया साकनानिया अबाहायरक जों खोना गामि आमचाय रगो एमनकि चिनी तिप्रासा एलाका एडिसी एरिया वो लामा हामिया दै गाहाम मानंगिया ठीक मते स्नाम जागिया रेगानि रां ठीक मते मानगिया अबाहायरक इंगैदों आबो बेबाक न DM नि अरन होइते ब्लॉग सगुयो ब्लॉग न होइते चिनी गामि आमचाय सगुयो बाक्सा बर रक साइमानिया बिसिनो जलि जागो जुनाल साब जुनाल जल जागो ब्लॉक न जलि जागो मेन सगुइनानि रहरनाय साबो हंके DM नि होइतेसे ब्लॉग सगुयो ब्लॉक न होइते जुनाल साब जुनाल सगुयो आबो रक न साइमानिया नि बागै चिनी साधारण पब्लिक रखाय साधारण चेयरमैन न बिसिनि चेयरमैन न फानो जलि दङ मानिया रेगानि रां मानिया चिनी अर तै गाहाम मानिया हनि जलि दङ फियाबा ताबुक सय चित्र नुकजाखा चिनी गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि DM नि बुमुं सानानि मोजोंगिया बिनि कारण बिनि बुमुं एमन खाय बिनि बुमुं बदनाम खायके जे बिनि हाय बुमुं तंनाय रक फानसे बिनि बदला बदनाम नाय बखरकसा DM बिनि जे पावर बिनि जे पद बिनि जे सामुं बब हाय खायाना पब्लिक बाय बतम उनाना बब हाय बिहेव उनाना पब्लिक रक बाय ब आबनो सिया आबनि बागै चिनी महाराजा बखरकसा चिनी अहानि राज फैमिली नि राजा पाइथाकनि राजा ताबो तामो तिप्रासा तामो वानसा तिप्रा राज्यनि बर रक ऑल ओवर इंडिया नि बर रक से बनो मानि दं भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी बसे राजा जी नि बनो मामानि तिनी चिनी राज्यनि बरम गनां मुख्यमंत्री बसे हरनि 12टा फांथुन इमार्जेंसी दरकार नाके बरम मालाय कक सालाय फोन रिसीव खालायो ब खरकसा DM कायसा डिस्ट्रिक्ट हरनि 7टानि समय बिनि सरकारि आवास बिनि क्वार्टाराव थांमानि बबाग्रा आरोनि जे पाहारा तंनाय जोंबो ससियेल मीडिया नुखा ब गोरै हिनि साका आरो न ताताल साव मानजागो
tatal waruk kerabai khaja gya tatal sai tongka a police municipal duty tongnai waruk kerabai khaja tatal hingkai manjak lakhamo kintu khaja gya hingke bo khoroksa chini TTADC ni administrative reform committee ni chairman chin bubakra bini logio tongo TTADC ni CEM borom ganang purnochana joma dia bo boroni represent khai hingke Gumoti district ni no kila bakmani jono protinidhi ingui basai thangi bo CMgo bo bahike wansukliana ODM aboni bagai जों tini TWF Central Committee or Agartala press meet ma khaike sara Tripura ni jotto TWF ni bukuk jongno sanai जों obo sring kai tongya district wise block wise norok press meet khaye जों oboni protibad ma khaine जों jotto bukuk jong जों sring kai asuk tongya 4 din সময় ri rijaka chini chini যুব সংগঠন YTF যেভাবে সময় রেখা जों TWF bo সহমত আর সময় जों বরম বইরিনাय aboni yaklo phanau chini manoniya mukhyamantri bini bagui পদক্ষেপ mungsanai hangkai जों কঠোর আন্দোলন খাইনানি bagui जों সবাও অংখনানি bagui जों TWF rok raji tongo tai sara Gumoti district o kobangma office tongmani abono जों bahaino YTF bai baksano thangai जों bo talarinai जों bo sring kai asuk tongla karon oro saimano kaisa district o naikol nai obo haike obhela ngui dong hingkai जों sabono asanai bo hai DM Tripura rajyo tongnani jogyota kwrui जों tini TWF rok sab tangui himale chini Tripura rajyo ni joto district West district no bade nini Dolai South nini Unukoti joto jaga se Tripura se area o teibo bigra kwrui tui manungya lama kaham kwrui masaya manungya samung humung sogui angui tong o bono transfer ke hoito Unukoti rohorka bono transfer ke hoito Dolai rohorka a am chaini chin Tripura sarok teibo si jai khaijagla Gumoti hai sikito elakaro se obo heke thungui tongo hungka borokno aboni bagino bo khoroksa IS cadre bono Tripura ni rohori mano bo je kuno rajyo phano Mizoram Manipur Meghalaya North East je kuno jaga thangai chakri khaito chini kun apoti kwrui phiaba chini Tripura o bono toni manglak abono chini TWF ni dabi tongnai Tabuk Sukjara abo haile TWF ni pokho theke prok theke जों rijagyako जों tini no press meet khayo जों rinai nangkhai karon जों to jehetu somoy ri rikha 4 din aboni bagui जों o somoy no se nasingui tong o somoy nasingui ba mungsa bini bagui kon khaijak yangkai जों rinai nangkhakai जों deputation no ongkhornai जों পদক্ষেপ nanai Tini hub minister Amit Shah apakah aboni bagui no belai khai जों bono selengo जों bono bini mokhang no khai nasik chimaligya photo panja naina mojong ya askai selengo karon bo maharaja no siniyako chini bubagra sabo bo siniyako Tripura hawo tongoi bubagra ni hawo tongoi se bo bubagra ni siniya bo hai IS angka bono was wanaka borok ngai asai o sungjaro tongoi kuno lab kri abusi ale masa